Kicing si apong nilip so arlo kacingrum amai kang nipon. Difu Deputy Commissioner Conference Hall along Pirengke amai kang ni. Six Sidels Seminar Apan ASTC APSLC Lapen Hambang Asong Tumpen Boycott Nun. Aprangsi nilihin pen Birta kilang arato anapan kardong pajirlo kardong. Non nili Karbi Longri Abirta kithanabang sami ojang terangpi. Non Birta ang tonpen arjupon sena. Lakhain koi rapho nilip MEC constituency ka parlu chuki hola marjong club asa hemalong ke chengsi aphong nilip sorlu aso atum mei kang nipon labang so mai long lam thipi ge en pon chingri pet pen longri paklar pondo nang pu chethan pon bang so mai long mai phi malika kropi chon bang priya hansi pe tu mai chephem phu pon mai long ke than pon nonapor sorlu atum ta ja kong dola pen sorlu atum ta supin su atum ki klema sai long ke pachun dun sige ong Lapuson si pirthia dangalongta soarlu atumaphan kacherai kom arani ki thik pi pondu labang so long chon bang priya hansi pi pen aluhi pachini pon bang so long aluhi man pen kachetong dun biliat bepi Karbi Longri Justice Forum lapen Jackson Milik Project Coordinator IGSS Karbi Long lapen Karbi lo charli asong tumta chetong dun KSA inglong phopen chesong kiri ingti bidisar lio tisu lapen KSA chuki hola head branch amai phu alang litum benta chetong dunsi bangso mai long bidisori chethan pon jirsong tok BCYA Chingrom Youth Association lapen ahin pen kewang rong asar GB lapen rong abasa pia tumpenta ongdung pen chetong dunsi bangso mai long RDP dun labangso ke chengsi aphong nilip soarlo chingrum amai long kachetong dunara tatumaphan mithang karbia puho pen archupon Bangso phi biliat BP pen so arlu atum jakong gachi pherang alam thi jumisen thantikang lapen Jackson Milik pen arsik jedalam thi so arlu atuma phan than pajir mi pon lapen GB atum benta jumisen alam thi thantikang lapen Karbi lo charli song KSA atum benta bidisori chethan pon bangso mai misen pen pachun pon Mamai binangko ke lalu athe ke damtang 2017 pen nili tum labangso nili bangkang long kadu ka via problem anta nili tum che song bom bang bom lo la pen nili tum la pan ka che song arji ke ding seta me nili tum labangso sorlo chingru mamai nili tum bipon pe pin la sinili tum thek theda seta me labangso chingru mamai ke pinili nili tum talon pon lo lan han nili balong labang so sorlo sengpon ang ko kalam thege lalo la penching room nang ko kalam thege lalo jitu nili balong bang atera phanili tum sidam de bonta nili balong a problem ana bang ke nili tum ke kache song hing ton pon pelo kache plak political ahin kache plak do kok sitami nili tum sang joy je la pen rong ru balong sorlo tum hana kilang rem pen dang lok la katu ka velong sitami nili tum ke Ove sami nilitum ke akache song ton pon pela pon long truck ni si dolem nilitum ke seng pon jiadim non long truck si dolem la sila ke seng pon ki jo derlo polotang te mo next time bang ke nilitum sorlo ke chingro mamai anso se nilitum alon pen si nilitum pedo pon po tang ra long truck siang bong la nilit bang kangang bong nang lila long truck siang bong amen phan bon jima ke seng bon jiadim panjan la pen mirabhiti lapen ke bor langso lapen ke koila mati lapen ke borpu betung nili bahabar bang pen sorlu tum kwam si aning kamat ha lapen sorlu tum kwam si labang so nili bahabar pan kating ko rasai nen lok kape ladang nili bahabar kisu kidu adu ka be long kame lang atum kachera pun pol lapen jipang tang ko ko nili tum pen mat ha lo salang atum ke claim makida malongan kame nili tum hoi pen kame Idum Karbi Longri Justice Forum hin pasame la pen United Karbi Longri Solution hin pasame ni na tum nong tum chira pon pom
apa nilip hawar pini pen ada kesung son surido sami alang itum pen itum isi pet sikam cik klem pon pon pen cera pon pon la senili ka do ave Karbi Anglong Autonomous Council phanili pilingtung ladak Karbi Anglong la nilip hawar long stame la bangso constituency long stame so lo to phan kinang so da sai an la pen education osomar tom han an stame la pen ladak kaching thor thelang asai an stame kapaching thor pon je phan la pen la bangso asor lo so song tom han an so se la bangso song pen adak nili pahawar kapaching thor ya phan la pen development mo khata ke nili phan selang ito phan nili pil pilo unan pen Karbi Anglong Autonomous Council cari ien pen cenglok la pen dak MSC la kadu abe tum han stame alang itu malong kachira bunjim hasin nili tum hin pen pil ku pilo pen government pen ko pipi masar lo phana sai ki pi ponason an ke atok nili pahawar atok anu long an stame ki pi ponji aphan nili tu nili ponlo ila dak develop abe pin dolang atok anu ajur ke lang kabi pen cenglok war kabi pen cenglok mi kabi la sodim ta dolang tapi la dak ki sung son prehini stame Karbi Anglong Autonomous Council sor stame la so sor lo song pen ajok alang tum kera ponji hasin tumahin pen ipil ponlo India Election Commissioner pen kapin khat pon ateng sai ke claim pon je phan pai koni ni pai kre hini ani lifu deputy commissioner conference hall along pherengke mai kang nipon laso pherengke mai long Karbi Anglong deputy commissioner Chandra Diva Singha pen pachini pon election commissioner India pen kapin khat pon nipli afarman electoral rule along amen chi thabdun nangji aphan prekjam hawar along campaign padopon nangji laso kapin khat pon ateng Karbi Anglong angkang prekjam hawar along paikoni niphai 13 14 21 lapen 27 arni an laso asai dengpon po lason si ahut BLO tum polling station 3 along ta sai chiklempon po laso hut amen ka ve amen akur mate arong ke chok che tum anta kachipachok dun long po menechi thap dun ji aphan akinang alu lake passport driving license aadhar card pan card birth certificate haihu chiponangji pusi laso phrengke mailong pen pachini pon Election Commission pura some guidelines have been given ami hey dinote 13 14 or 21 or 27 all the BLOs that is the booth level officers which we have for each polling station they will be present at the polling station with the hard copies of the electoral roll plus form number 6 6A 7 8A so that যিকোনো মানুহ তাত আহিলে এনৰোল কৰিব লাগিলে তেওঁ তাত এপ্লাই কৰিব লাগি পাৰিব অৰ অনলাইন because the available হ'ব so that they can enroll they can apply or যদি কোনবা ডিলিট কৰিব লাগিলে that also they can do কোনবা এটা সমষ্টি পৰা এটা সমষ্টি আহিলে ফোন নম্বৰ 6 টো হ'ব এই হলে তো NRI kind of non-resident Indian those who stay outside India but I think those cases will be negligible in our district. Then colleges and higher secondaries, like college, the Difu Government College, Auranghat College, then Bokolia Higher Secondary, and Delta Hatna, Dongmoka Higher Secondary will have this digital display also, so that when after ami screen note apps to khuli jor manu ahead they can also avail of this facility at these locations. Documents kini থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কৰিব পাৰিম গতিকে সেই ডকুমেন্ট খিনি হৈছে নিউ এন্ট্ৰি কাৰণে সকলোৰে গুড কোৱালিটি ফটোগ্ৰাফ লাগিব তাৰোপৰি এজ প্ৰুফৰ কাৰণে কিছুমান ডকুমেন্ট লাগিব সেইটো হৈছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই কম্পিটেন্ট লোকেল বডি মিউনিচিপেল অথৰিটি অৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ বাৰ্থ এণ্ড ডেথ বা আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স চাৰ্টিফিকেট অফ ক্লাছ 10 and plus 11 issued by CBSE, State Education Board, etc. আৰু এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব ভোটাৰ হেল্পলাইন এপত আৰু ডকুমেণ্টৰ কথা লিখা আছে যদিহে মাৰ্কশ্বিট ক্লাছ 5 অৰ ক্লাছ 8ৰ মাৰ্কশ্বিট হ'লেও হ'ব যদি মাৰ্কশ্বিটত ডেট অফ বাৰ্থটো মেনশ্যন কৰা আছে তাৰোপৰি পাছপৰ্টো এজ প্ৰুফ হিচাপে ল'ব পাৰিব আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ক্ষেত্ৰত ৱাটাৰ বিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল গেছ কানেকশ্যন বিল এটলিষ্ট 1 ইয়াৰতকৈ বেছি কিন্তু পুৰণা হ'ব নালাগিব আধাৰ কাৰ্ড ল'ব পাৰিব কাৰেণ্ট পাছবুক কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে আৰু বেংকৰ পাছবুক সেইখিনি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে হ'ব পাছপৰ্ট হ'ব কাৰোবাৰ লেণ্ড এগ্ৰিমেণ্ট আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড লিজ ৰেণ্ট লিজ ডিড তাৰমানে ৰেজিষ্টাৰ্ড চেল ডিড
ইয়াৰ উপৰি আৰু কোৱা হৈছে যে কাৰোবাৰ পোষ্টেল এড্ৰেছ স্পীড পোষ্ট আহিছে Karbi Anglong pen 6 sedels alongri laso puthak la ansose kipachini ponjia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council atumpen patirpi ponsi non kivangji paikuni nipai krepli arni difu eberantam along seminar padoponpo laso puthak ASDC, APSLC, JACAS, CCU, STL, 24+ Organization, KSA Atom Chingrumsi, Difu Press Club of Karbi Anglong Asahem along Pirengke Mai Kangni. Laso Pirengke Mai long alang litumpeni pachini ponetengke 6 sedels kachini pame me atuma phansi ke pharong. Lapen lake 6 sedel seminar kalibon da BJP atuma sai puta ningjepon. La anchot kali laso kachitong dunji aphan lam ke jaidon longji apor ki pikijum hekajok alang litum ningkang samse chipak langpon. Laso seminar along kachitong dun thek thelapen laso seminar aphan boycott lo posi Pirengke amai long pangdakpon. Others mane pino Karbi Anglong along kintu isabet hill tribes atuma phan bangke kenang so latum phan bangsi kaningye ke claim ke dam pe ne discussion dibila bangke apoti nei ko non study lo so invitation alo so invitation alo long se la timings mo khalang pulote da tek long hi ye la in second session not first session hud bangke mane chief justice retired bang inaugurate kuri po langli virtually sikuri po la session hud bang thuke la invitees stakeholders Karbi Anglong ra tumangke ethe tani no keni chance ne second session hud bangke 15 minutes of time people pen la sofi ke 1 hour 60 minutes bangke Dr. Mohanto lam ni Dr. Mohanto bang lam ni po pen la sofi bangke ako mane ni po la sofi si 14 alang lipunon ni lipunon alang lipunon ladak la so alulong ke do bangre la bangre 14 14 নাম আছে ইয়াত এই 14 এজনৰ বাহিৰে কিন্তু বাকি গুটে গেল Karbi Anglong এই Karbi Anglongৰ মানুহ বিলাকক সময় দিছে মাত্ৰ 9 মিনিট কৈ 9 মিনিটৰ কম হ'ব কিন্তু ডক্টৰ মহন্তই 60 মিনিট কথা ক'ব বাকি বেলেগে কোনোবাই 35 কোনোবা 15 কোনোবা 20 কোনোবা 25 ক'ব Karbi Anglongৰ আহি শিক্ষিত এৰিয়াত আহি শিক্ষিতৰ ভিতৰত থকা মানুহবিলাকক কথা ক'ব নিদিব তেওঁলোকে শিক্ষিতৰ বাহিৰৰ মানুহ তেওঁলোক কোনো এক্সপাৰ্টো নহয় ননীগোপাল মহন্ত কোনো শিক্ষিতৰ এক্সপাৰ্ট নহয় অট'নমিৰ এক্সপাৰ্ট নহয় তেওঁ এক ঘণ্টা কথা ক'ব তাৰমানে কি আমি গৈ তাৰ পৰা ডিবেট কৰিব নোৱাৰিম ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰিম মিটিং দোপোৱা চেমিনাৰ দোপোৱা যাত পেকলা কৈ দিওঁ নতুন সংসদৰ মেছেজ লগত হৈ লাহে কিবা একেলগে লাহে অৰ্গেনাইজেশ্যন দুটা লাচি নিতুপুলত দিছ ইজ এ প্লয় MOSৰ কিছুমান ক্লজৰ বিৰুদ্ধে আমি বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে এটোৰ বিৰুদ্ধে কাৰণে এই গোটকে জানে যে আমাৰ বহুতক এৰেষ্ট কৰিছে এতিয়ালৈ থ্ৰেট কৰি আছে এইটো হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু Karbi Anglong বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ এটা এই গোটেইখিনিৰ বিৰুদ্ধে আমি হাইকোৰ্টৰ এজনো ট্ৰাইবেল এডভোকেটটো মাতা নাই পাৰিলেহেঁতেন এখেতক মাতা নাই আৰু 6 শিডিউল এক্সপাৰ্ট 6 শিডিউল লৈ পেলাই থেচিছ লিখি LLM পাছ কৰাও আছে আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ মাজতো তেওঁলোককো মাতিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকক মাতা নাই এতিয়া যিসকলে একো কষ্ট নাপায় বা দুখ নাপায় একো নাপায় একোৱে নাজানে 6 শিডিউলৰ কথা তেওঁলোকে মাত্ৰ জানে যে বৰাক ভেলী এটা ছেপাৰেট ষ্টেট দিব লাগে সেইটোহে জানে তেওঁলোকে সেইবিলাককহে মাতিব সেইকাৰণে সেইটোত কথা পতাতকৈ এই সেমিনাৰত 244A ইমপ্লিমেণ্ট কৰা কিয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই এইটো আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে এইটো ওপৰত যদি সেমিনাৰ পাতিলেহেঁতেন সেইটো বেছি ভাল হ'লেহেঁতেন তেতিয়া আমিও এটেণ্ড কৰিম সেইটো বুলি আৰু যিটো MOS আমি অপ'জ কৰি আছোঁ অপ'জ কৰা একো ফাংফুং কথা নহয় ফ্ৰম বিগিনিং এই প্ৰিয়েম্বলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি তাত এটা হিডেন এজেণ্ডা আছে আৰু 2.3 কথাটো সবেই জানে আমি অপ'জ কৰিছোঁ 2.9 এইটো 2.9 হ'লে এনেকা কথা আণ্ডাৰ ক্লজ 2.9 the MOS of 2021
the KAAC is being dragged for burying under the government of Assam, like dragging a goat for slaughter. This is shameful and tragic. The tribes people oppose this destruction of the 6th schedule for creating Bongo Bhumi. Etu Bongo. Jodi 244A implement koribole tat jodi korilu heten ba paragraph 2 sub paragraph 7 kyo etu law bonabo para nai etu meli kotha jodi patilu heten patiboloi lolu heten tetiale ami hetu attend korilu heten hei karone etu useless boli ami bhabu somoy nosto toka খৰচ কৰা 70 years pasot etiahe 6 schedule seminar patibo 70 years bol এইটো কি কথা নহয় জানো আগৰ পৰা কৰিব লাগিছিল এই কাৰণে আমি এইটো এটেন্ড নকৰো বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো 14 ninon ke bang jilang grip here ni phomkurni gaba doji labang so seminar on 6 schedule labang so Karbi Longri Abirta council ben kapin chong ben gaba doji bohala bangke nilitum jung mereka lage 6 schedule seminar kali labang ke nilitum ke BJP party tuma meeting ko selum ke hokang tung laben labang so seminar man ke nilitum hin binge boycott lo join la da nilitum Karbi ben la party song jibu pe pin tum chingrum pet ben hala tum binang atum nilitum labang so seminar man ke nilitum hin binge boycott lo laben jasemet pet labang so seminar long ke bang ke alang ladak do boiltum chief justice la former chief justice do ladak Ranjan Gogoi tum do ladak laben Debojit Soikia ke alang linut state government advocate laben do Ranjan Gogoi alang linon bang alang li ke damtang ningkan ke damtang alang li former chief justice of India long sita me nona bangke alang li BJP long se alang li nut MP dang lo lasi jatsemet peda bangke nona bangke alang li tum seminar rang bi lo hala so seminar rang bi long ke tong nek he lapen jatsemet ped labang so seminar long ke komane tum dak milit manang hang padu man hang sada ke lam karju bangse ki dunang chot labe habang nang than aphan sigi bang chot pulo tak he jatsemet ped nilitum kupima kisung nilitum kupima da Karbi Longri ora tum kupima kisung da ke met hang mudi penam par kan kapre badu da chini ni da ke Delhi bena bang Guwahati bela bang da badu da chini lapen jatsemet ped dim Karbi Longri tuman nilit jatsemet ki puang tung mangke seminar biji pulutang te biposi finir ni non MOS labang jasemet pet laso MOS nang cesanger biposi labang so seminar bidong lo ningkan pikep proxy cap plengger pedang seminar biji de bimelotan non por ke bina poke si jasemet pet dim Karbi Longri tu mangke labang sonon kidam tang close close muka penangan muka protes untuk dulu tema labang so MOS 2021 halabang so MOS apan ke ber iji lapen rat apan kapa mangguji BDC dat semet pet labang so seminar mate BJP party meeting kuselum ke hok di labang ke ki motor lasi labang so seminar apan ke nilit mahin ke boycott lo nilit me kroy tek te lapen badu da Karbi Longri rat kaddo ke doan mandal labang so seminar kaddo ke ceto dun dit bang sini dum tuni lo jong ceto dun dit puladang de badu le ceto dun lake komane khei ka ching hon pele ka ceto dun gali labang ke bang BJP party pana kongat kapat hi dunia masih halaso catai long kidun chot lasi jasemet pet nilitumen meru chule chot laso seminar kibi ban kala ke nilitumen ke boycott kacing baik yang beri press bela baca tangan lapang ke laso kaci tong lunde ye bangke lain no laso seminar binong kali lake party pene government program lapen laso kemang damke la MOS 2021 long aja ka close do la bangso close ka kham ke do na tumapan lake keber tip je pangse lake claim lapen ke halada ke pha nilison lapen ke liram terang ke hai jai kathar man ke pha pon halada kalang li tuma por ki ke ko film minit na ke lasanan si la minit na ke bang posi ka hala punang kani ni ga gonta ni je ya la tu sida e panang pi bang ke minit na ke pela so minit na ke ke long le ne ji ne la si la bang ke halada ke dun pen alang tun kanin je alam ar di dun prong pen an par ke thang da ke li tuma lama bang ada ke thang la si la bang so a seminar long bang ne li tu de lan par ta kopino la so seminar long ke arling kedung atum tekal interfansi ke hang lo ke halo ahok lo sita labang so MOS long jasemet pet ke close 2.3 ateng jong si pichun de fulo tang te la so ke poji ke li tum da Karbi Long ke do inglong akhe tum da ke Ranjan Gogoi le ke poji kali di Vijay Hansaria le ke poji kali la pe ke kopina Doni Gopal Mohan pe tum le ke poji kali asi jong si seminar binong la so ke me ke chok 6 schedule ke me ke chok ap kayong si claim te li bilong te phape me no la pen ke la 6 schedule ka chini binong atum pan panoi la pen ke la dak si tame
lokal la tum phan si tame phan hala dak jingbai angton jingbai ni hala so bangai tok tan nona bangke la so program along ke theklong atenge invitation allo long ke theklong atenge bangai piloma hala tum first session along ta bangai tok tum lam ning je po jutkok ladak ke ko piloma karju dunji kaje than ni thanga sko babe lapen ke api second session along ta noni gopal mohan to bang bila घंटा इसी निंगे पो अनपर के गोपिलोमा ला बांक्रे प्लिया तुम फान 8 मिनट पर बिफोर निंगे पो बुलते लाके लासो सेमिनार के नहक ता ले लो लाफे लासो सेमिनार के मांगदाम बांगा काम बांगा चok पो हाला बांके ला क्लॉस 2.3 jasemet labang so ka kham ki asong long piniar nian da ka kham ha nang ke cheng ani ban piniar na kham ke bo la so ka kham khia bang ke berti di ke dong ke dia fan si la ke kele la si la bang ke neli tum dunde pini da ka chitong asong ana bang ke neli tum bang dunde la pen ke penang tum ke pulo la bang ke seminar masih boykot dan naik pulang tu kasih asong aprek tum si tamai gopil ki dunia tu maningi cuma satu kita lalang li tum tam mata pen metang addition ke ni bang fungsi ni presat ni Pinia Abirta ki laan si kang ton cholong kaduka via phanta kardong